Vale, chavales, egun onden hoi. Ikusten duzue gozarie, entrenamiento aurretio, tostadak, eta izan bat dengoan, 150 o así, aguakate, eta urdea azpikoa. Vale. Eta hoxe gaztek, gaur toka pierna, oraindik kanala estetiko inungo entrenamentu pierna egin, oza, lotxagarria. Baina, bueno, hoi toka pierna, vale. Orduan gaur, nuevo bloke, ja bloke berrikin hasten geha, eta baita pixka esplikako izuet, oin arte zein deu, hau da, ze bloketatio pasagean, eta preparazio honetan, baingo bloke hau nola jungo da, pixka objetibo eta zegin zengo dien, eta beste gabe, vamos a darle. Ba, txabales, orduan gaur, sentadilla barra baja tokatzen da, daukeu, lehenengo serie bezala single bat, con 105 da, hau da, repetizio bateko serie bat, eta gero, beste hiru serie, con 130. Vale, gaur nahiko ligerito egizan, aurreko asten PR bota etzetio gatoz, orduan aste hau izango da maz deskarga bezala. Vale, así que guain, aproxima ingo deu, eta vamos a darle. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving on. Vale, ja azkeneko aproximazio gehitzen die. Beste bi ingo ditugu, hau izangoa con 132,5 eta urrengoa con 140. Vale, eta jazta. Ja baita materiala jantzi deu, orduan, vamos a darle. Baita hauek ja repetizio bateko aproximazio izango die. Así que, venga, vamos. I'm just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking, dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never off it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Profit, spitting hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, matter of fact, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, don't react, no react. Think I'm black, off the sack, while I rap, not to snap. Which I don't give a crap, we're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands, goddamn. I'm around till I die, never lie, that's a lie. I don't try, I defy, yes and not, that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really... Bale, gaztek, ja sentadilla bukau deu, basikoa indap, guen makarrik akzesorio gehitzen di, bale? Sentadilla bulgara. Zankadak, hip thrust eta rueda abdominal. Hate me, on a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly, everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. So don't just let me get it. Yeah,
let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions, drafting their captains. It's happening. I'm raising my status, facing the madness. I'm out gaining traction, avoid the distractions. I'm snapping, no captions, attracting reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask bitch. I just fucking grab it. I am never static, massively active, expanding, backslid, planning to have it. So I will go capture it and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on blast it. They will never last it. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is democratic. They phone effects, yeah, bitch. Bale, gazte gordun, ja entrenamentu kaudeu, azkeneko ariketa hori izan da, abdominalana, eta jazta, bale, orduan, os komento pixkat, guaingo situazioa zein dan, preparazioa nola ikon, eta bueno, lehenengo blokea egin genuna izan zen, bloke de hipertrofia, bale, hau da, bloke horretan egin genuen, oza, ez genuen movimentu basikoz, oza, basikoik de competición, hau da, sentadilla barra baja normal, peso muerto konvenzional, eta banka. Osa, hiru horiek kompetizion egiten dien modun ez genitunin, bakarrik variante sartu genitun, bale? Eta bloke horretan ingenuna izan zen, bai, bastante volumen akumulau, hau da, landu deitzen dena kapazia de trabajo, eta azkenen, osa, iken nituen kiston serie pila, bale? Eta azkenen bloke hortako objetiboa izango litzeke, bai, alde batetio hipertrofia lortu, hau da, masa muskularra irabazi, eta gero, kapazia de trabajo hori lortu, bale? Hipertrofia blokeo eta gero, guain, bukauden blokea izan da fuerza base, bale? Hau da, fuerza base hori izango ditzeke, hipertrofia eta volumen blokeo horien tarten daun transizio blokeoa bezala. Eta iraun ditu 6 aste, eta azkenen blokeo honetan iten dana da, hipertrofiakin konparauta pixkat volumena jetxi, hau da, serie kopuru eta hori dena jetxi, eta gehiago zentratzen geha, variante horietan, hau da, movimentu basikon variante horietan, intensitatea igotzen jun, eta azkenei bukatzen dugu, rekorra botatzen, bale, aurreko bideon ikusten nuen, ze marka atean itun, baina azkenen esaten izun bezala, marka horiek ez die kompetizioko movimentutan, die variantetan, bale, horrek esan nahi do, kompetizioko movimentutan, seguramente, kilo gehiago atxeko ditutela, bale? Baina azkenen baita blokeoi ondo dau, ze azkenen hemen klabea da edozein planotan fuerte izatea, hau da, alik eta atleta kompletona izatea. Zezu bakarrik fuertea balin bazea, kompetizioko movimentutan, gero, zerbait aldatzen bada, azkenen ezingo zea ondo adaptau, bale? Orduan, joan nahi oso klabea iruditzen zait hori, izatea atleta bat azkenen, edo zer jarritare aldezuna renditu, eta edo zein kanbio egundare, aldezula fuertea izan, bale? Orduan, variante horietan lan aitea baita oso klabe. Eta bueno, bloke honetan ingo deuna da, ja, kompetizioko movimentutan volumena akumulau, bale? Osa, volumena akumulatzen jun, seriek akumulatzen jun, eta azkenen behize, kapazia de trabajo hori landu, baino, kompetizioko movimentutan, bale? Hau da, izango litzeke, sentadilla barra baja, press banka pixkat pausakin, bale? Ze baita kompetizion pixkat pausa egiten da, eta gero peso muerto konvenzional nire kasun. Bale, eta gero ja bukauko genuke, volumen blokea bukaotakon, baina bukauko genuke picking deitzen den bloke baten, hori izango litzeke intensidadea igo, eta azkenen markak botatzen, bale? Baina ja markak izango lieke kompetizioko mugimendutan. Bale, gaztek hemen fallo txiki bat egon da, ze berez, ja, bukaerako partea grabauta neuken, baino mikrofonok eta bateria pegitu zin, hasi que oen grabatzea du behize. Orduan, a modo resumen pixkat, azaldu dizuet azkenen temporada guzti nola izango litzaken, hau da, blokei nola daren banauta, azkenen bloke bakoitzen objektiboa zein dan, pixkat a modo general. Egi esan nik baita idea general bat dauket, baina oraindik ez dakit espezifikoki bloke bakoitzen zeiten dan. Bueno,
hipertrofia egun da fuerza basen bai, azkenen guain ditut, eta nik zuekin batea ikasiet zeiten dan bloke horietan. Eta guain, volumeneko bloke honetan baita, zuekin batea deskubritukuet, blokea nola juten dan, eta gu baita nola juten gan progresatzen eta evoluzionatzen, vale? Baino, nik uste baita blokeka lanitia bastante guapo haula, azkenen bloke bakoitzek bere objektibo hauke, bloke bakoitzen gauz ezberdine lantzen da, eta nik uste baita, igual, masa muskularra bakarrik irabazi nahi ezun prozesu baten baita blokeka lanitia ona izango litzekela. Handio ez da oso klaro nola izango litzeken, igual kulturismoko temporada baten entrenamentu nola banauko zieken, baino nik uste baita olako zauze izango zala. Azkenen baita kulturismon iten dana da, zu azkenen volumenen zarenen, hau da, gehiago izanen jaten, aprobetxatzezu kapazia de trabajo hori haunditzeko, hau da, serie gehiago iteko, kilo gehiago sartzeko barrai, eta gero ja, definizio puntu batea iristen zanen, ja, obviamente ezin dezu horren beste volumen tolerau. Orduan iten dana da, serie jetxi, janarikin batea, eta intensidadea baita igo iten da, bintzet muskulu hori mantentzeko. Baina, bueno, hemen utzikuet bideoa, espero gustatu izana, baita ulertzea pixkat powerliftingeko blokek eta nola iten dien, pixka baita idea general bat egitzeko, eta, bueno, alare, kanala segitzen badezu eta nire bideok ikusten baituzue, prozesua dena batea biziko dugu eta batea ikasiko dugu. Así que, hoxe gaztek, espero bideoa gustatu izana, holako bideo gehiago ikusi nahi badituzue, suskribatu kanalea, eta bideo gustatu baldin bazaizue, like bat eman, nahi bazue komentario batin, eta hurrengo bideo bat arte. Venga.